tugaruke ku kibuga cy'imirwano mu ntambara ikomeje guhuza Uburusiya na Ukraine. Ubu noneho urubuga rwitwa Wikipedia rwareze Uburusiya bukomeje kwihatira gusiba amakuru y'intambara yo muri Ukraine. Wikimedia Foundation ifite Wikipedia kuri uyu wa mbere yatangaje ko yajuririye icyemezo cy'urukiko rwo mu Burusiya rwategetse ko uyu muryango ugenga Wikipedia utanga miliyoni 5 z'amaruble, amafaranga akoreshwa mu Burusiya, ni ukuvuga ibihumbi 88 by'amadolari, kubera kwanga kuvana ku rubuga rwayo amakuru ajyanye n'intambara yo muri Ukraine. Wikipedia yasabwe n'Uburusiya gusiba amakuru ajyanye n'ibikorwa bya gisirikare by'Uburusiya muri Ukraine, ibyaha by'intambara muri Bucha n'ayandi. Ubu busabe ntabwo yabwubahirije bituma icibwa amande. Mu bujurire, Wikimedia ivuga ko abantu bafite uburenganzira ku makuru y'ukuri ajyanye n'intambara. Urukiko rwo mu Burusiya ruvuga ko amande yaciwe Wikimedia ashingiye ku kuba yaratangaje amakuru y'ibinyoma ku bikorwa bya gisirikare burimo gukora muri Ukraine. Kuri Wikipedia ngo hagiyeho inkuru zibanda ku ngingo ziteye ubwoba ku Burusiya zivuga ku bikorwa by'ingabo zabwo muri Bucha n'ahandi, no gukoresha imvugo z'uko ari intambara bwagabye kuri Ukraine kandi bwo buvuga ko ari ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare. Uburusiya bwo buvuga ko ibyatangajwe na Wikipedia byateje ikibazo n'imyivumbagatanyo mu gihugu. Amakuru Mashya TV, kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.